Niba mutegeri wa WeruTV na ntuba kwete wakiwatanana na uni oyabran kwirire ukabere nati youth kananto baba na kibedere tupayukuma mantoni siasa mno kana baba inge bede tupakiyukuma na chiacha na no wedre wichiuria ne nyoni ngwichiuria weya imbi na manto yange ya maingira ntukeru aretwe na Alex Mureri Kamenjo imo youth na nedrete kana kweke yudra na romerete chukuru ya Mount Kenya University kana romerete kiama kimwe tenda kuike kudai lakini tukenda komea wea wa youth ke mantege siasa ne yariko karibu sana na itokona youth wedrete bayukuma chiachene ya mainge mno kana nya baba ingi wedrete ya yoke akwaelia baba kurite bia ke siasa ibaba inge mno notably kwe wa kurite KMP and he's so young kwena maana ariko youth kweda bayukuma itene bi kamba membere pia nshoke nkazo na mtupo kinyawe studio nesi ya WeruTV. Karibu sana. It's a nice privilege. Most welcome. Nende nkenda kwa risi about youth hukuma kisiasa. Actually it's very important. Nonto okay kwamba kwa ilia in kinde uro yondera ina kioneki kana ina kiroto kya itana mbere. Ike gwedre tekusisha youth. Into vichingi sana ibida biupama. Like for example like India it's a renowned country na nimithirikite kimenyekana sana iwe timbi na mbere boyo but 67% according to the research ilionania youth na non tubo kwithira youth but umbairite kwithira bakiusishwa sana na siasa like buraba ikithirite baki tengwa like ya batu wa Kenya actually youth bateona akanya kakwarisi in the political arena ni nithirite kilag behind muno non toka equal of late the progress ya India itikaribu ya karimbere but nende non tubo kwithira iba tengere vijana na baidra baki by karutere especially in the political arena nithirite ikithira ina negative impact the growth of that country. Yeah. Nendi burankenda kuwa ne ate youth ibabat kwedra ba kidra bare baisfia endi mantoma ingi dene ya ruadiaro siasa. Na tukera kyo kwedra ba kispia edmanto yagie chiacha. Ya wenu direte kana no direte otongerete kundi kya political affiliation then ya chukuru ya Mount Kenya University. Why then babuya youth boteko kya the mantle bota kurite biuka po support anto bange na baraba kurite bi in fact utimo youth ndiraikwa in Meru County maybe very few but baraba kurite notable atwe senator governor utim ndiraikwa ina ande miaka 40 then how are you helping what happens kumaba bakurobedira so kako konania on the other side ya ka youth bo batenga bo support ba nene lakini bo atu nyuma kana kamba bebu ya tre but so career youth non to boa societal setup itumbe te kwidra tuitengwa mno rutere ne roa siasa youth sibedrete ba ke marginalized non to bo kwidra tuteno uwezo bo finance non to okay kwa ile ki siasa cha Kenya nende utina financial strength utibo bera ki siasa like rinko jido inkolokere muchamani ono yomoyo siasa bidire njirene nande ambada ikuwa bariwa kamutha ka utonjo utibyo kone kiabia kuriwa ne akuru tukona kukatwika batu tonyilirwe ne akuru me before batu to ibari bo ekona mbecha ibari bo bayichi stabilize nende kwidira bo bayichi stabilize re batu penetration yetu tonya ki siasa ikethia ina irinjo mumuno like once upon a time nzikana kwironda romba akura skuru na non tubo kwithira ntari na financial capability indombere ochindo na ndachindiro Antoine sana na ground indalitete ngo ikivyako lakini non tubo kwithira ntari na on support ki siasa na ntari na financial strength ira ndombere kwithira ngichindo the same thing that is happening in the national politics but tukaria vijana tukekwithira itokuona mtu wotu atanjara ya baba eto bakura baredra baiki siasa bagedriba oto atanjara na bato platform na baraba ambiri mbere ba youth bagedriba oto atanjara bato that moral support bato financial support to edrinya bato to sphere end month ama inge mno kisiasa na tokera kyo na the youth ndo bate kwata na ba support mo wa kumenyete in these big seats. That's very nice because iba inge the population youth nene mno and trust me bakia kuwa ba vote as a youth born there bedra baki support mtu lakini endi yaka
omuntu ka kwilongerari wenka nate bate kuyamwe they merge better by support mo no kumea our countries are third world country na kwithira utina development irazin kwitwika weno kwithira ukiomba wiki mke maisha okay kuyao nike ankaua ndi kijana ya uwe mkunde glasi eroi na mukurunu wake iraina mbia akakwira mbenderi glasi eroi gana ini wakunde kana imukuru wake good indi siasa thai karito rabo bo biashara unda rwama undi na mbecha antu bonde barina rwimboroko ndeyenda barongo yenda bere ibuku kariyo nao batenda kuona political agenda yani development agenda era undinyo by siasa no ndinenge yo barumi na renge ko youth by there bakicho makia pakethera iba wicho myabo bakinyenya ke ballot box na muntu itokona atina mbia na koeria kutethia ni atendu baba inge onto I have one in mind tenda kwa imo youth athlete akura kiete I think for the last 2 terms na to na muntu anto pawetikia muntu ake yo kinyara akethira itedakia na youth orengeri kana baba inge ni ata batiringaira wo it's like no mona we get ngambe mnande na umika kya lafu amela utenda kumya ni ata bakinyeza kya mtu in the ballot bakareo muringira kaba kona ni iko betray kana ni mbibi byongwa actually tethere karibu rabo betrayal othonke nkiwa kwekintu kithairo tuitane chunku psychophancy you are relying to someone on to kwekanto ukona nende bara vijana baba ingi ba support ye latently but reraka kinyaka itaka kuromba kaukinya ballot bakurekiria nontobi mukuru rare ya abaringi ambecha nonturingi mbambire kuwa siasa ni karito rabo biashara ya Kenya na not only in Kenya in these developing countries and underdeveloped owning cake with and in ambecha bawa yange yonda ya kaibanga nindi bibitu maona vijana ba support uona on ground kapsa lakini kwa yake kuringi boss kura indifferent na bravo bangite na ya the main problem that iko yake siasa na youth ne kulaka financial support ukana bakethera patina finance ya kwethera baiba push kwena solution kana ko ntubombe kya kubudwa kinto we kare kwa no kirika na ya bro mukuru wake yake nda kuraro ungia muthaka kendo kundwa kana muyuthi koke india kwe solution kana lazima ende we muyuthi ukenda ita kesi siasa wethera ina investment solution irio solution ike iratre araura batu tuingwa tukethira tukiritaniria ya tu batu ra tukumeatre apart from iganaren kanenkero au puina life inge beyond igana itu tubati ukaranthi tukai bangania tukabwithia civic education na actually kwena group inge na Nairobi twithaira twini waitawa ngudone na Nairobi brothers ibaibangite be ya kubwithia civic education now be enlighten youths about life beyond that 100 na ndina amarida ikea vijana baba ingi baritano no ntumbichi baba ingi baka respond ndina amatu tukenda tuichinche na nyetu tukenda tuikika kisiasa another thing about manto ya kumara siasa ni batu buran kende kya kuromba itwethira baraba ikumire kisiasa mbere waseba bakethera ba so much egocentric ibabati kwithira bakiritana barabara inteo kendendi onindi tuwe ngutura siasa ne yes de na inyeuna ingwigwa iyo bono ntongerie kiro angiro siasa lakini nontu society ne ure siasa nimbi nontu bo mantu yarabona ki siasa kire akuroba actually utiro ba kambitikire mbukuma ki siasa nibibi atoma batu vijana tukalag behind in the political arena. Talking of political parties na affiliations itokona ntobenge ya Meru thai in fact ando patekuringira kyama vairingira muntu kuwende no wethere nya already dependent ukaringirwa kana ukari au akari akuringirwa na taking into account that in a university set up aura merete kyama kemwe political party no kona yakakwena division kana bukwethera buki divide the youth in one or the other bukwethera bwebera for instance twethere to support PNU twethere to support NASA twethere to support Jubilee no kona akabo kwethera bukireta na ito komya youth bethere tubatelete kenyi no kona akabo kwethera bweba divine kana bweba adurana. Basically buratu bida kiana ara tutidhaira tukidivide atukaramu chemanione non tuitwida tuena associations meeting every Thursday like yeto ya Meru tutida tuiko every Thursday itukarame chemanione tukaurania loire turenda tu support kiamaki kana mtu ana kiamaki kana nongi
ikethire kari like a debate tore ku debate tukaelia tukona mtu naonere side nene na naonere kura inkaiki opinion poll era twithire twini twaelio tukakarana barende bangi batu mu support to abea lui buke kwa ile mtori political agenda development agenda wenoi yongi nwari wampeni kura no ntu wa utura kumi lui bingware iturenda mtura twire kwa chenchwa kana in development to kwenda indi kutida ya kwina mambo mantwanga ya division na actually bara by the rate by rangi na rwarungi batu tutire bara tu ichongere to kwa kyama fulani na mtu fulani wetu support inyabongo ibakwiritu mnorira kubera imbe to bambira okinyano okithani na uwe nketietu na tamu support sana na tukera kia about ito kona quick into Kenya bataula na Kenya heading the world 2007 2008 post election violence akana ndo chianyuma yedurano irache umere anto benge baba involved in fact youth na baba iraira bakireta adine kana baraba wetana iru achio utiwe ari nande youth akibedara bakiumia no kona ka youth bako play a very big role when it comes kana rato yake manto ya ndo yiche idurano aunka kuira ngiwa kishera according to the research irebe detwe me youth sela game bracket ya inch bracket ya 18 to 35 okay kwa ile 27-28 post-election violence, 65% ebarabaru ya na baraba urana yari vijana. Na bataru ya irabingi imokoro fulani yetu na achindiro. Nende una nonto bora ivorira mto yetu na ambirite itobwidi. Me actually ibo baida ya baki ngira vijana itakuro. Oni ote ya ondea ngiriye moe. Dena mpara ombira itaura mto ondea ita. Baeta non tombi but in that civic education but ona mtu ba enlighten alafu bingi batwire baina mpara non to manto ya development irengi mbure batu to nyuma kidogo manto ya development so te mtu ende akaomba kwidira ina ngui na te mtu ende akaombira akaidira akia fund kureta mwate medene rukire kana akumba we katani kimoro medene so non to bo manto ya development still mukurura yake ya to influence na ature we ari to bichinewe atenda kumeabura wabutite kubidi nendi vijana no bobandu tubaeta kurona bangi then kuna maana ariko ya youth whether we support mto na chindwa kanare ochinda abutumira ringe bokarwe kuna need nio indi nonto ibyo tumambo ito kwenda civic education sana tubera beyond kure wako okenda orongi wambenda nanga kwenda for coexistence ntumbo karantina uwe na ntumbo karantina uwe wote karauti na una unti karanti na uwe so ibu tubati kueta tuka enlighten vijana betu kwa tuika tu yukuma kesi asa on 20 chiti te kurekiru on Sunday ikedrendi kiru officially boy ending krumani mwendo kwa na kuire nende kaita kautu bati kueta na 20 tutukumea kuina mantu kuina life inge beyond siasa itu tubati kueta tuina araura tukibani enlighten no baritana kuina life na no kona yaka antobaba ichiachene bedera baitumira youth boboe in terms of campaigns for instance okerwanga eyui rwari toikia campaign nabukarwa mana ilele no kona ka bedera youth bakwidira baitumira boboe in the political arena ne antobaba ichiachene vijana batu tumerikita boboe muno ni barabari ki political arena nonto boko idira inkwenda certain favor kuma ke mtu fulani ake yambire rwari inkwenda tuita kimanche tuita kuromba kura nanga kurea maana ile definitely utiron karea nonto ndarea mtu uko ikintu kimwambata kana in case ake yotonya ke itikira kwikantu kwenda kirwe nende uningeta tumu support na mbite na raura ndinge chale pio ntukangi wonge murumange obura bonde nkoiro my boss maybe actually vijana treat these people like gods like some like tumulungu to miombere nonto kwikantu ina kontinako nende ukeyokone lia kana bibio alafu amerita kana kawa kera kawembuka kawa kenda kana crossfit so the same way ibunya tu batu tukaria vijana ibo tukarite nonto kwikantu tukwenda kuma kire antoba akwira uambu kawa akwira ruma finias wa muruma definitely so that's what basically happens na tukera kia kwethira kwena promises that kumekwa politicians to yuke mwaka yo kwera Alex support ndo kumete neke ngakwa itike no kona ka ekethira process after 5 years ringe kwere nyatha ingo atambaru ndakinyanga kubwiria
utikona kai bribe or sort of something inko kumo kwithira tuwe ko blindfold kana kuinga mtu metho nima na actually I will say one thing itobati kwithira mbere to ambiririo support mtu itobati kwa ilia development agenda mtu yeye lakini anto baba bonde baina manifesto bonde baina development agenda baina manifesto lakini okay ku realize manifesto yo yara mtu aja kwira imbichi thina chienu mpeni kura mbete nkabo damiongo but politicians bonde ni omware yakwire inkomebu kwenda barabara inkomebu kwenda ruwe bonde ba kwira the same thing toka menyende unu nkawatamba uri ile one atre yes o ombira ngakuretera thimu ya uri injira yeko watumira kendo ndetera tutichura ke beyond that mbwire oni nkabo damitongi miongo butichura kina mtu aiturita mitungi miongo mitungiana to ine miongo ithina chieto to ira aturita ithina ile kuwa ichi chieto ya onike okwira thina chia ko de chumba lakini urake yara urabuinire yara uraro amki platform ara abwire mbichi thina chienu ameru antubetu burum support ni kabutira thina uchonde utithina ichi nyemu aile mtu rao bukarithia ndi actually like kwentu kwemweto anani donate kanya Tomi tuine alitoa skuru bambira bite kumuchema ni tware ayona Dr. Mutunga indathikirire agenda yewe ninde ikirwe ndawirirwe nimwe muno to muringira campaign lakini kanda ikirwe ambelesere obondo na mtu aina agenda yewe kwa maendeleo tirake yabwire kabore kiraroi no aibwira tukari mamariu na umenye buri mire Mario ruiruke buri mire Mario njire ikabwitwa no ntubutire Mario bure bwingo no mwanka yaite buri mire Mario na boy ki rarwe na boy ki bwithirwa njira no mwanka ngo ikoneka chantu bo transport intobi nende itubati kwithira nyarira muntu ake yatwira oni lo inkaburetera murungu au itubati wichuria mtu relationship wena murungu ni atekarakari iminse kwa atumira kenda aturetera murungu au indibu tubati kwitha yatukinginji antuba kulinga na promises cho no ntubonde ibere bamauba kwa ya na ma promises icho cho yurikibo kaiko muntu aplenji oniru arengo kule arambine yeuma nkabwa milioni imwe na obuka yomwele mtunya ngo milioni imwe ta thoma account ine so itubati kwetha yatukinginji antuba na tukela kia in the same sense ya promises kwa mida no komea kintu kirantu babenge bakona ne ati turinge kure ruare mtwa kwa sonin after me yake letu kwanga kwena pate yake kukaribisha muchi tayo ate ne utotoko mina atwire na kuma totoko me ina ketaringe so basically kwekara ya kamto to muringira kura bwa yei sawa lakini promises zira chonda bwithirina akamatira chietacho ni atatoka keep as the youth ni atabaka make sure mto mantu yaraithira iba promise onto asiasa ibaringa inyanthe akwira oni katonkoete ngakubwithiria bo ni atatombeke ku track mto obo tukona mantu yarabwithiria no yakobwe awire no yakobwithia nibyo bitumete twithira okay tuki guarantee mtu no to support kana to ikarandi tu ito support itobati omoria to akaranwendi actually ibyo bituma I'm advocating for this if it can happen but I know it will happen it's possible twithira tukibaita for an open debate or an open discussion to amura yes owe munene ri nukuo support what do you want to support ri ni njire yeko watumira uturetera kintu kiraba tutinako batu karia vijana ri na itawa tubwithiria tukona tuwe ya twira lo mbichie kurobu kwira mitongi miongo nkaburetera roi no na twire ni minsi kwa atumira kenda me antu bambe ore iroi batena ru me actually te bonte kuonde gutena roi there are some areas that china roi nendi na bati kwithira etwira ndikarana antu ban area ya mutungo ntunkwirire ringi indrakarira nwebo ya na ambelesa ambira webura bangite arikia ko etikiu arenda kare sublocation aite at sublocation levels ambire every akithira ina committee yawe kamiti awera ya chunkunana anturene kamimbi antu bakwenda ina anturene na actually okay abandu barongo yinkume athina chenu ko barongo yi na kaba mberere aho wera utumbere ikaba kurongo yo urawende ako yabera inkume athina chenu nurongo obera kaba mundura abuita after election abuite for a meeting abuire babu ndenda tubwite babu na babu ngwe kariyo na thirikari ni antu bonde
na itubati kutita ngoi ko twetwi twinde na nkona kwa antupatirete baitu ma message kwa kura ni ugambi timbecha kirat kitumaga yuthi eregwa ni kwaga ugambi tego maithira at youth batino ugambi ndu yakakanya kuthira na kwa Gracio there, the youths are their own enemies. Apart from being undermined and oppressed by the old, we still lack the unity that we should have. However, some areas like Rift Valley have realized this and they are doing so. They are electing youth to lead them. Atiko with Rakiwano, kwende kona ni youth yakapa kwetha bakirwa na obongo lakini kenda twarira mantu lakini akakaita kakuthirende ni aliyekwe muthia ngakwa seconds 30 kamera yakunira. Oni branding kenda kuwa ni kienda kwira vijana twithire batu tikwa ile inye mtu strength iko inyo kenda to support atwithire to support agenda and development not the sole goal egwithira tuki choite bibi onde tu chwana mantu yayo onde tu ida tu yuchani ayo roro no chencha mukaririe yo kana kara kainture ne ara katebi chomba kethira tukuchia uthioneira chiite kakaithira kakiomba ukinyara ura kairira irio kinya na kwithira araura kana karaka chiari kethira kari ikawithira kaikinyo indi tubati kwa ile mtura ina agenda eutetheria bara pati ukuichomba in the society. Thank you so much Bwana Alex. Mutegeri eune meario ya Alex Oraro amirete kundi kimwake kisiasa kiranti weke kondani ya chukuru ya Mount Kenya University na tukurekia kwa ria manto ya maingeyo konia youth na utongoria kana baraba batere kwethira bakibwithia no yaburare kya kuwa muyutha kana muntu akethira ekwira manto era kubuthiria na keke andikania kwambiria ntuko ya rukwetha kwena mubango ya nkidano ya ubunge aroka ithara kiona antu baraba kwira itibyo bunge kuma constituency mwanya bakwira manifesto na mantera kubangirite ko eta kuraya